cestišč in pa industrije je promet eden izmed večjih krivcev za stanje, kakršnega imamo. Seveda govorimo o motoriziranem prometu. Danes se bomo posvetili bolj specifično vplivu vozil na onesnaženje zraka. Skoraj 5 let mineva od afere Dieselgate, ki je razkrila goljufanje Volkswagna, ki je priznal, da je takrat 11 milijonov dizelskih vozil prodanih po vsem svetu opremil z goljufivo programsko opremo, ki je na testiranjih v laboratoriju kazala veliko nižje izpuste od tistih, ki so se potem dogajali na cestah. Po vseh teh aferah in po pretečenem času pa se seveda sprašujemo, kakšna je situacija danes, so naša vozila čistejša, kaj lahko pričakujemo od avtomobilske industrije in nenazadnje, kaj moramo zahtevati od nje, da seveda naslovi ta svoj vpliv na onesnaženost zraka. Zdaj, na vsa ta vprašanja nam bodo danes pomagali odgovoriti trije govorci. Najprej se nam bo pridružil Tomaž Gorenc iz Inštituta za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj, ki bo predstavil vplive onesnaženosti zraka na zdravje, bolj specifično škodljivih izpustov vozil na zdravje. Ustavil pa se bo tudi pri aktualnih študijah, ki kažejo neke preliminarne povezave med onesnaženostjo zraka in pa potekom bolezni COVID-19, se pravi zelo zanimiva pa aktualna tema. Sledila bo predstavitev Boštjana Okorna iz Zveze potrošnikov Slovenije, ki bo predstavil rezultate raziskave Mednarodnega inštituta za potrošniške raziskave glede razhajanja med uradno in pa dejansko porabo goriva v najbolj zastopanih vozilih v Sloveniji. Zadnja govorka katere predstavitev bo potekala v angleškem jeziku, bo Ana Krajinska, inženirka za izpuste vozil iz organizacije Transport and Environment, ki bo predstavila, kakšne novosti prinaša nov standard za vozila Euro 7 in kaj moramo zahtevati od snovalcev predpisov, da bo ta standard v največji meri zagotovil, da dejansko bodo vozila, ki bodo prodana v prihodnosti, dejansko zmanjšala izpuste na cestah. Po vsaki predstavitvi bo 5 minut časa za vprašanja. Jaz predlagam, da vsi, ki imate vprašanja, bo najlažje, če jih že med predstavitvijo ali pa če takrat, ko se spomnite, vpišete v pogovorno okno, pa jih potem odgovorimo nanje. Lahko pa se tudi po predstavitvi unmutate, zdaj ste namreč vsi dani na mute, da ne bo kakih motenj, pa pač se lahko sami unmutate in postavite vprašanje. Še eno v bistvu bi sam še povedala, da se današnji webinar snema, zaradi tega, če si ga bo kdo kasneje želel ogledati, pa se ga ni mogel udeležiti. Če ima kdo izrecno, če je kdo izrecno proti, lahko zdaj pove, sicer pa bomo od tega trenutka naprej snemali. Ni nikogar, velja. Potem pa kar prosim Tomaža, da začne kar svojo prvo predstavitvijo. Ja, hvala. Samo trenutek, da pripravim svoj predstavitev. Najprej eno čisto tehnično, se vidi predstavitev? Se, dobro. V redu. Lepo pozdravljeni še z moje strani in hvala za vabilo na današnji dogodek, ki je, kot je bilo že uvodoma rečeno, zelo zanimiv. Tema je zelo zanimiva in aktualna po eni strani. Zdaj, namen mojega tega uvodnega kratkega prispevka se je pač nekako, da se dotaknemo problematike onesnaženosti zraka iz prometa in pa vpliv na zdravje. Zdaj, pri čemer moramo izpostaviti, energetika in promet sta največja vira onesnaženosti zraka, tako da tukaj bo primarno povezano vse bolj z primeri iz prometa, kakor je že predmet tega dogodka. Zdaj pa da vidim, če gre to naprej. Skratka, da ne uvodoma povem nekaj splošnih informacij, mogoče vključno z nekoliko klišejskim citatom Winstona Churchilla: zdravi državljani so največje premoženje, ki jih država lahko ima.
Zdaj, to nekako govori to, da preventiva je vedno boljša in tudi cenejša od tako imenovane kurative, če želite, ne. Če gledamo skozi neke ekonomske oči, mogoče več o tem tudi kasneje. Drugače pa zgolj za primerjavo, ne. Zrak preko našega respiratornega sistema prihaja v naš organizem, in če količino predihnega zraka v enem dnevu primerjamo s količino popite tekočine ali pa z vnosom določene količine hrane, lahko vidimo, ne, da je zelo pomemben, kakšen zrak dihamo. Zdaj, če ima posameznik pri količini in kvaliteti popite vode ali hrane bolj ali manj, seveda, svojo voljo, svojo izbiro, je to težje reči za zrak. In je tukaj v bistvu posameznik bolj kot ne nemočen in tukaj je tudi neka potreba, odtod ta potreba po neki regulativi na neki družbeni ravni konec koncev, ne. Ker neko vedenje nekega posameznika lahko ima kar velik, znaten vpliv na okoliške posameznike, recimo. Zdaj, tukaj je zgolj še ena informacija, da onesnažen zunanji zrak je od leta 2013 tudi vštet na tako imenovan seznam prve kategorije rakotvornih snovi za ljudi. To govorimo o mešanici, ne kot zrak, kot tako, ampak o mešanici zraka. To je pa seveda, na ta seznam pa je dalo pač v bistvu Mednarodni inštitut za raziskovanje raka. Skratka, če gremo naprej od tega uvoda, je mogoče se smiselno dotakniti voznega parka in strukture vozil v Sloveniji. Govorca za mano, no, ker bolj konkretno se dotaknila verjetno te tematike, pa kljub temu. Zdaj po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo na dan 31.12.2019 nekako polovica avtomobilov na dizelski pogon, manj kot polovica na bencinski pogon, vse ostalo pa paše v kategorijo nekako elektrike, hibridov, plina in tako naprej, no. Zdaj, bolj kot same proporcije so zelo pomembni sami standardi in količina teh avtomobilov znotraj te proporcije dizlov pa proporcije bencinarjev, na primer, ne. To prikazujeta te dve shemi spodaj na predstavitvi. Predvsem zanimivo recimo tale rumena in pa modra barva, ne, to je gre za Euro 3 in Euro 4, ne, kar nekako potrjuje drugo točko te drsnice. Starost voznega parka v Sloveniji je relativno stara, kar pomeni, da na cestah imamo danes mi še vedno veliko avtomobilov, ki so emisijskih standardov starejših generacij, kar pomeni, da so tudi to tehnologije, ki bolj onesnažujejo zrak. In tudi, ko bomo kasneje verjetno govorili o vpeljavi novega standarda, na primer v tem kontekstu 7, moramo vedeti, da ko pride nek nov standard na trg, trajajo leta, da se ta standard uvede nekako in da da nek svoj delež k voznemu parku. Tukaj zdaj ne govorimo o goljufijah sploh, govorim samo o sami strukturi, ne. Zgolj tako za oris. Zdaj, če tukaj naredimo pa zdaj to povezavo, ne, med onesnaževali in potem samim vplivom na zdravje, ne, moram povedati, da tukaj imate navedena onesnaževala, ki so najbolj proučevana z vidika zdravja, učinkov na zdravje predvsem, ne. Tukaj predvsem delci različnih velikosti in pa dušikovi oksidi oziroma NOx-i, ne. Slednji so še posebej pomembni, ne, ker so to tudi vir tega prizemnega ozona oziroma fotokemičnega smoga, ne, to je v bistvu sekundarno onesnaževalo, ki nastaja predvsem v toplem in sončnem vremenu, ne. To vidimo tukaj, na primer, v primeru Slovenije, predvsem v zahodni polovici, skratka bolj na Primorskem in pa v sosednji Patski nižini, ker je tudi onesnaženost sama po sebi tam večja, ne. Ampak ravno to mesta, ki imajo
bolj toplo pa sončno podnebje, imajo velikokrat zelo probleme s samim ozonom, ki ima podobno kot druga onesnaževala negativen učinek na zdravje. Zdaj, pri delcih moramo povedati še to stvar, da delci so različnih velikosti, od tako imenovanih PM10, ki so največji, do ultrafinih delcev, ki so najmanjši. In ti manjši kot delec globje prodre v naš organizem preko dihal in teh pljučnih mišičkov. In seveda dolgotrajnejša, ki je izpostava, bolj sistemsko je nekako učinkovanje le teh onesnaževal. Pri čemer moram poudariti, da pri delcih je zelo pomembna seveda tudi sama kemijska sestava le-teh. Zdaj, kakšni so sami učinki na zdravje? Tukaj je zelo nehvaležno govoriti, onesnaženost zraka je enako smrtnost. Čeprav lahko govorimo o prezgodnjih smrtih kot nekem kazalniku, moramo pa povedati, da je učinek na zdravje viden že prej. Lahko že pri samih nekih akutnih obolenjih, ki lahko se kaže kot neka vnetja, ali pa recimo pri samih kroničnih obolenjih. Ko se recimo posameznik, ki ima neko kronično obolenje, se za onesnaženostjo, izpostavljenostjo onesnaženosti zraka, to obolenje recimo stanje poslabša, ali pa onesnaženost zraka še dodatno prispeva k razvoju le-tega. Tako da tukaj imate naštetih nekaj primerov, teh klasičnih, tudi najbolj proučevanih, recimo, tukaj je bolezni dihal in pa srčno-žilnih obolenj. Zdaj, to so sigurno najbolj proučevana. Moram pa poudariti, da tudi novejše študije kažejo tudi druge učinke na druge bolezni. Tukaj, na primer, tukaj je tudi povezava med samimi bolezni živčevja, kamor uvrščamo tudi demenco, ali pa na primer Alzheimerova bolezen, to bomo tudi kasneje videli, do negativnih izidov v nosečnosti, na primer. Tako da tukaj je res dolgotrajnejša, ki je izpostavljenost, bolj nekako sistemsko to onesnaževalo učinkuje na sam organizem. Naj se na kratko dotaknem še samih ranljivih skupin, ker vsi prebivalci niso enako izpostavljeni, niti niso enako ranljivi oziroma dovzetni za samo onesnaženost. Tukaj naj izpostavim še to, da posameznik je lahko starejša oseba, starejši spadajo v ranljivo skupino, ampak ta ista stara oseba je lahko hkrati tudi kronični bolnik in je ekonomsko in socialno šibka oseba, kar pomeni, da se te v bistvu kategorijo nekako se povečujejo med seboj. Skratka, tukaj izpostavljam še otroke. Otroci, vse manjši otroci imajo sploh zaradi značilnosti dihanja in tudi same mase imajo dejansko tudi kategorijo ranljive skupine, kot tudi nosečnice. Nosečnice tudi vemo zakaj, predvsem tudi zaradi otroka, ki ga imajo. Tako da tukaj se, tako smo rekli, določene študije novejše dejansko potrjujejo povezanost med onesnaženostjo zraka in tudi nekimi izidi v nosečnosti. Da bom ostal v nekih časovnih okvirih te moje uvodne predstavitve, naj izpostavim tukaj zgolj nekih novejših mogoče študij, kjer se povezuje neka izpostavljenost delcev, na primer s tisto že prej omenjeno Alzheimerovo boleznijo, potem na primer samo lokacijo bivanja, na primer prebivalci, to je recimo tudi študija, ki je bila narejena z otroci na Nizozemskem, tisti, ki živijo bliže bolj teh prometnih cest, opažajo, da imajo ponavadi nekajkrat večje možnosti, da bodo zboleli, naprimer za astmo ali pa s kakšno drugo, recimo, dobili kakšno druga vnetja. Skratka, tukaj so kar take robustne v bistvu študije, ki nakazujejo, kakšen je dejansko učinek na zdravje onesnaževal iz prometa, da smo si na jasnem. Tako da, mogoče, kakor je bilo omenjeno v sami predstavitvi uvodoma, dajmo se dotakniti še mogoče te neke aktualne teme, ko govorimo o COVID-19 in kakovosti zraka.
po različnih koncih sveta se je vse napoveduje, ampak se že vidi, kako je v bistvu ta epidemija imela vpliv seveda na človekovo dejavnost in posledično se to pozna tudi na sami onesnaženosti, na samem okolju. Tudi lahko nekako rečemo, da ta epidemija je nekako razgalila v bistvu neke šibkosti naše družbe, če hočete, ali pa samo potrdila neko razsežnost vpliva človeka tako na okolje, kot tudi na zdravje, če želite. Tukaj na drsnici lahko vidite na desni strani prikaz onesnaženosti z dušikovim dioksidom. To je primer Wuhana, samega izvora epidemije, pred samo epidemijo in po epidemiji, kako se je spremenila v bistvu sama onesnaženost s tem onesnaževalom. Podobno je lahko opazimo tudi v Sloveniji. Mislim, da ravno v tem tednu je Arso dal prve podatke, kako so vrednosti padle v času samoizolacijskih ukrepov, v času epidemije. Tukaj lahko vidimo dejansko, kakšen je vpliv ljudi in prometa konec koncev na sama onesnaževala. Tukaj sigurno primarno na dušikove okside. Zdaj pa stvar lahko pogledamo še tudi z drugega zornega kota. Zelo velikokrat se je v času te epidemije, v času virusa, ki je nekako nov, pojavljal cel kup nekih tudi lažnih informacij ali pa nekih nepoznavanj, seveda vseh odgovorov definitivno še ni, ampak kako se virus širi, ali po zraku, ali kako drugače, kaj so učinkovite preventivne metode in tako naprej. Včeraj je bil ravno dogodek ob svetovnem dnevu proti tobaku, svetovnem delu brez tobaka, ki bo 31. maja, v nedeljo, se pravi. Včeraj je bila ena velika konferenca in zelo se mi je zdel zanimiv prispevek, tudi, ki je bila predstavljena tale študija, ki lahko vidite na teli drsnici, na vaših zaslonih. Na prvo žogo lahko rečemo, današnji dogodek ni okajen, ampak kljub temu, prve študije kažejo lahko, kako lahko kadilci pogosteje zbolijo za okužbami dihal. In tudi tiste raziskave, ki so zabeležile nek kadilski status, nekako napovedovanje in sam potek bolezni, kažejo, da imajo kadilci potem veliko slabše scenarije ali pa dolgotrajnejše okrevanje. Zdaj, tudi pri samem prenosu gripe, oziroma pri samem prenosu virusa se nakazujejo neke ugotovitve. Kakšna je pa povezava tukaj z onesnaženostjo zraka in COVID-19, na primer? To si marsikdo želi odgovor na to vprašanje. Zdaj sigurno ne izpostavim, da zato, da bomo vedeli, kakšna je povezanost in kakšen je učinek. Zagotovo bo to pokazal čas, ker znanost temelji ne na posameznih študijah, ampak na preglednih raziskavah, na metaanalizah, skratka, da se res preveri in kritično znanstveno pretresi in preveri nek raziskovalni znanstveni problem, ampak kljub temu neke preliminarne raziskave pa nakazujejo oziroma neke indice povezanosti, ki so bile narejene tudi na Kitajskem. Skratka, tukaj bo zelo veliko zanimivo povedanega še in tudi bo to zelo pomembno tudi kasneje, ko bo več znanega na tem področju in ali, spet je v javnosti velikokrat rečeno, da je ta kriza, ki je javnozdravstvena, poleg tega tudi družbena in gospodarska, nek mejnik in nek v bistvu neka zavora, ki lahko naredimo neko vrednotenje, kako bomo naprej snovali neke procese, kako bomo naprej snovali naše družbeno življenje in tako dalje. In onesnaženost zraka in prenos takih okužb lahko imata pomembno vlogo, kako bomo snovali gospodarstvo, kako bomo snovali naše družbeno življenje ali pa rabo javnega prostora, na primer. Toliko zaenkrat z moje strani. Tukaj zgolj nekaj teh virov, ki sem jih tudi uporabil v moji predstavitvi, če koga bolj kaj podrobneje zanima. Da pa ne dolgovezem,
predam besedo moderatorki oziroma če kakšno vprašanje. Ja, hvala, Tomaž, za predstavitev. Ima kdo na tej točki kako vprašanje? V chatu, v pogovornem oknu ni kdo postal. Zdaj, če nihče nima vprašanja, lahko morda kar nadaljujemo z naslednjo predstavitvijo, pa potem, če se kdo v tem času še česa domisli, lahko tudi na koncu še vpraša. Velja. Jaz bom tukaj ostal, tako da če bo karkoli, lahko tudi odgovorim v chat, če bo se karkoli kasneje porodilo ali pa na koncu. Tako da te bom pa nehal deliti, da bo lahko predstavitev še naprej. Ok. Hvala. Hvala tebi, Boštjan. Ja, evo, tukaj sem. Lep pozdrav sem, vmes sem se igral, pa mi je skočil ta gumb za unmute gor, pa sem ga zgubil. Upam, da se slišimo in vidimo, ne? Tako da vidite prezentacijo, da zadeve delajo, tako kot treba. Ja. Tako najprej malo predstavim tole zmedo z Zvezo potrošnikov pa Mednarodnim inštitutom za potrošniške raziskave, namreč inštitut je nekako velja kot možgani Zveze potrošnikov, no? In večino testov in pa raziskav delamo preko njega. To raziskavo smo pa objavili v okviru projekta Potrošnikov Zoom, ki ga sofinancira MGRT. Tako da je pač zadeva tudi nekako dovolj. Evo, tukaj bom malo več povedal o raziskavi sami. Izhaja pravzaprav iz tistega, kar smo pred Dieselgateom že potrošniške in okoljevarstvene organizacije ugotavljale, namreč, da se razlika med laboratorijsko in pa realno doseženo porabo dejansko zvišuje. Jasno je, nekako smo se navadili na neko razliko, tam nekje 5 do 10% pri običajni vožnji, sploh mestni, ampak te razlike so se začele povečevati proti 40-50% in smo takrat potem rekli leta 2016, da bi pa mogoče preverili, kako je to s tistimi avtomobili, ki so v Sloveniji, se pravi tisti, ki so registrirani v Sloveniji, in pa kakšne stroške pravzaprav to povzroča slovenskim uporabnikom oziroma voznikom. V prvi raziskavi je bilo sorazmerno malo avtomobilov Euro 6, takrat se je ustavili bolj pri Euro 5 še, in ugotovili smo, da dejansko neko vzročno zvezo oziroma nekako paralelno zvezo med obdobjem, v katerem je bil avtomobil narejen in pa samo razliko v porabi oziroma povečanje te razlike. Naj tukaj povem, da smo vzeli za ta obdobja evro, okoljevarstveno oznako evro, predvsem zato, ker je bilo najlažje izvleči statistike in potem razlikovati različne motorje oziroma motorje z enakimi recimo značilnostmi, kot so prostornina in moč iz različnih obdobij. Drugače tukaj ni čisto 100%, nekako jaz mislim, da za potrebe te raziskave je to čisto dovolj natančno, pač ta obdobje so dolga nekje okrog 5 let in je v tem času ponavadi ni prišlo do nekih zelo velikih razlik pri motorjih, ki so pač enako veliki in pa močni. Zdaj, v prvi raziskavi smo delali s 25 avtomobili, s po 25 avtomobili, dizelskimi in pa bencinskimi, zdaj smo pa razširili na 50, se pravi, da bomo še lažje lahko to videli. Osnova je pa spet bila prečiščena baza registriranih vozil, ki je tukaj vzel kar veliko dela in problem te baze se pa odrazil zdaj v zadnjih letih, se točno vidi, da je izjemno se povečal uvoz iz drugih držav EU, predvsem Nemčije, ker recimo tukaj gre za vozila, kot so Passat, Audi A4, BMW 3 in podobne, BMW 5 tudi, in so očitno zavedeni zelo pod različnimi, bom rekel, podatki homologacijskimi, tako da recimo za nek določen avto je lahko tudi več kot 50 vpisov, čeprav gre praktično za enak avtomobil, ampak očitno so pač zavedeni na različne načine in smo to mogli nekako skupaj spraviti, da smo dobili prave podatke oziroma prave avtomobile za našo raziskavo. Realno porabo smo pa poiskali tudi pri Nemcih, sicer na spritmonitor.de, to bazo verjetno poznate,
Zadeva je pravzaprav mednarodno, vsaj v Evropi, kar eno od najbolj priznanih, bom rekel, baz podatkov za porabo goriva. Tudi nekako si mislimo, da Nemci zelo podobno uporabljajo avtomobile oziroma so zelo podobni ljubitelji avtomobilov kot Slovenci in je tudi z tega stališča pride dosti prav. Moram pa tukaj povedati, da potrošniške organizacije v okviru enega projekta že razvijajo eno podobno rešitev, ki bo prišla verjetno še letos ven in bo verjetno potem tista baza, bomo naslednjič vzeli to, če bo le dosti podatkov v njej, namreč tale Split Monitor res pokriva že dolga leta to in je veliko tudi podatkov o starejših avtomobilih, kar zaradi značilnosti najlega trga je zelo pomembno. Pa še nekaj je zelo pomembno, prej smo govorili o izpustih ostalih onesnažilih, tukaj se temu nismo posvečali, pravzaprav je naša raziskava pokazala predvsem, kakšna je razlika pri porabi goriv oziroma posledično pri izpustu CO2, ki pa je seveda toplogredni plin je tudi, bom rekel, okoljsko zelo sporen. Se pravi, raziskava je razdeljena v dva dela, bencinski in dizelski motorji. Kot smo že prej videli, je večina prodaje pri nas, oziroma večina avtomobilov, velika večina avtomobilov pri nas bencinskih in dizelskih, na plin ali pa celo elektriko je bistveno manj, res samo dober odstotek. Zdaj pri bencinskih motorjih smo zaznali, da je povprečna razlika v porabi goriva med tistimi avtomobili, ki smo jih obravnavali, 13,6%, kar se niti ne sliši tako veliko. Sploh je, bom rekel, kar nekako dobra novica, da je pri skoraj polovici avtomobilov ta razlika nižja od 10%, kar je seveda čist sprejemljivo še vedno. Ampak takoj, ko pa gremo gledati malo bolj podrobno, pa vidimo, da dejansko so te razlike se povečale z leti tudi pri bencinskih motorjih in so dosegli tudi več kot 40%. Tukaj je ena taka hitra primerjava, se pa bom pokazal še celotno tabelo med podobnimi avtomobili, če tako rečem, v tem primeru Renault Clio, ki pač najbolj prevladuje v tem razredu, se pravi bencinskih motorjev, avtomobilov z bencinskimi motorji, in vidimo, da se je poraba pač pri Euro 3 je bila še približno 8% višja, pri Euro 4 že 16,3%, zdaj pri najnovejšem Clio, ki ima pač že Euro 6 motor, malo manjšo prostornino, pa približno podobno moč, oziroma še celo malo večjo moč, je pa razlika že kar narasla. Jaz bi tukaj pozoril predvsem na eno kruto dejstvo, ki ga mogoče malo zanemarjamo ob tem, in sicer, da je dejanska poraba goriva kljub vsem znižanjem, ki smo jih bili deležni, menda ob predstavitvah novih avtomobilov, dejanska poraba goriva ostala na zelo, zelo podobni ravni, vmes se je celo povečala. Zdaj vidimo, da tudi avtomobili z Euro 3 so porabili toliko goriva v realnem, kot porabijo avtomobili danes. Torej, industrija dejansko v 20 letih, 30 celo, ni prav veliko napredovala pri porabi goriva. Strošek, ki smo ga izračunavali, tole je tabela, ki je pač en del tabele, se pravi zgornji pozitivni zeleni del in pa rdeči del. Vidimo, da strošek lahko doseže tudi 276 € v enem letu, če prevozi voznik s tem Peugeotom 208 15.000 km na leto. In če imamo avtomobil 4 leta, je to seveda dobrih 1000 € dodatnega stroška, kar pri tako majhnem vozilu pomeni skoraj 10% dodatnega stroška, samo zato, ker je pač proizvajalec predvideval, da bo ta avtomobil porabil 4,5 litra, v resnici poraba pa 6,3 litra in je pač razlika tako visoka. Vidimo, da recimo tukaj starejši avtomobili, recimo neverjetno velike še Twingov, teh starih, niti ne teh, ki so jih v Sloveniji delali, se pravi tiste prve generacije Twinga, in vidimo, da tukaj se celo dogajalo, da so podatki izjemno natančni. Se pravi, avtomobilska industrija je pred 20-30 leti znala v laboratoriju doseči zelo podobne razmere, kot jih dosežemo potem na cesti, ampak v vseh teh letih se je pa to izrodilo. In tukaj pač vidimo, da je zelo podobno pri večini znamk, se pravi, ni samo odvisno od znamke, Renault in pa
Renault je pač najbolj popularna znamka pri nas, sploh pri bencinskih motorjih in dejansko je zato tudi tako malo več Renaultov zraven. Pri dizlih, mogoče še to povem, da dizelski pa bencinski motorji so res skoraj pol na pol zdaj postali, čeprav nekaj, recimo 10-15 let nazaj je bila razlika bistveno večja v prid bencinskih motorjev. No, pri dizelskih motorjih je pa poraba več kot 20% višja, povprečna, pri obravnavanih modelih in samo četrtina je takšnih, ki imajo porabo nižjo, pač razliko nižjo od 10%. Omenim en zanimiv model, ki pade še, jaz sem kar napisal Euro 0, se pravi izven teh standardov okoljevarstvenih oznak, in sicer gre za Golfa, mislim, da je bil JTD ali nekaj takega, skratka zadeva je stara več kot 30 let in jih je še vedno dovolj, da je prišel med prvih 50 največ registriranih avtomobilov pri nas. Ta avto seveda izpušča marsikaj, ta CO2 je najbrž še najmanjši problem pri njemu, ampak dejstvo pa je, da je ta avto že porabil bistveno pač manj goriva, kot ga porabijo današnji Golfi, kar vidimo tukaj iz tudi, ni sicer ta avto vključen, ampak nekako poraba pri tem avtu je še celo nižja kot 5,5 litra v realnosti in vidimo pa tudi, da je tudi pri Golfih recimo ostala na zelo podobni ravni kot pred 30 leti. Skratka, nič se ni zgodilo v realnem svetu, veliko se dogaja v laboratoriju in razlika je pač 40% pri novejšem Golfu. In spet Euro 5, Euro 6 sta tista, ki sta, bom rekel, najbolj lažniva, če tako rečem, oziroma iz tega obdobja so najbolj lažnive vrednosti iz laboratorijev. Me je pa malo presenetilo, recimo, da se zadeva nadaljuje v Euro 6, čeprav je res, da tisti avtomobili, ki so zdaj na cesti, je vendarle večina še ni v tem Euro 6 temp, ko se bo zadeva spremenila, čeprav je res, da dokler ne začnemo objavljati, se pravi v homologaciji podatkov v LTP-ju, do takrat bojo razlike še vedno velike, ker se gre pač za preračun na star standard, ki je več kot očitno odslužil. Tukaj so razlike pač tudi zaradi tega, ker smo vzeli, da se malo več prevoz letno z dizli nekako med 15 in 20 tisoč kilometrov, pač narastejo na tudi 500 evrov na leto in spet v 4 letih je to 2000 evrov. Ok, pri Audiju mogoče to spet nekih manj kot 10%, ampak pri kakšnem drugem avtu je pa lahko zadeva pač spet kar precejšen strošek dodaten, ki ga človek mogoče ne pričakuje, čeprav vsi pravijo, da niso kupovali avta, zato ker manj porab, ampak jaz mislim, da to ni res, ker sicer avtomobilske tovarne ne bi z vsako predstavitvijo znova pač opozarjale na to, kako so njihovi motorji bolj varčni in bolj zeleni. V praksi seveda se to ni zgodilo. No, tukaj vidimo tale Golf Euro 0, 5,23 porabe, pač sodobni Golfi tega še ne dosegajo v realnem svetu, tako da smo dejansko stopicamo na mestu. To je pač tudi eden od glavnih zaključkov, da se zadeve niso spremenile, da pa so avtomobilske tovarne v zadnjih letih kar precej uspele povečati razliko med uradnimi in pa realnimi vrednostmi. Se pa ta razlika vidno poveča nekje z avtomobili Euro 4 oziroma ponavadi Euro 5, se pravi, to je ravno tisti čas, v katerega sodi tudi Dieselgate in to je, mislim, da tudi ravno tisti čas, ko so se začele zaostrovati oziroma ko so te zahteve EU po najvišjih izpustih CO2 postale bolj stroge in takrat se je pač začeli iskati druge poti, kako to doseči, ne pa da bi pač razvijali avtomobile, ki bi v realnem svetu to dosegali. Kar je zanimivo pravzaprav, zakaj se avtomobilska industrija pol odloči porabiti svoje resurse. Na koncu smo naredili eno tako hiter preračun čez prst, zelo, ampak vseeno mislim, da številke niso daleč od realnosti, nekje recimo okoli 150 milijonov več porabimo denarja plačamo za gorivo, če pač gledamo te razlike, kot bi, če bi veljale pač uradne vrednosti, s tem, da ta številka je še relativno ugodna, glede na to, da je cena goriva v danem trenutku zelo ugodna
pred pač recimo pol leta ali pa enim letom bi bila ta številka bliže 200 milijonom. Zdaj vsi rezultati so seveda brezplačno dostopni na tej povezavi. Zdaj pa, če so kakršnakoli vprašanja, seveda jih bom z veseljem odgovoril. Ja, ima kdo kako vprašanje? No, zaenkrat, če nobene bo pogumil, imam jaz eno vprašanje. Ta teden je nemško zvezno sodišče oškodovancem iz afere Dieselgate dosodilo pravico do vračila kupnine. Pa me zanima, ima ta odločitev kakršenkoli vpliv tudi na slovenske potrošnike? Ja, zdaj natančno še čakamo odgovore. Namreč Zveza potrošnikov Slovenije je takrat naredila kampanjo in 6024 potrošnikov se je odločili, da gre z nami v skupinsko tožbo, tako imenovano skupinsko tožbo. In zdaj čakamo točno, kaj bo to za nas pomenilo. Sigurno je to pozitivna novica za te, ni pa seveda to še dokaz, da je to ok. Kar se tiče pa, da bi zdaj začeli naši potrošniki na veliko, recimo to bi lahko omogočili našim potrošnikom, da sami stopijo pred nemško sodišče in zahtevajo to, kar je ta nemški potrošnik zahteval, ampak tukaj pa jaz že nisem se še srečal s pravniki, da točno dobil odgovor, ali slovenski potrošnik to lahko naredi ali ne. Vem, da avstrijski potrošniki lahko, mislim pa, da bi slovenski tudi po neki logiki morali, ampak v teh sodiščih res nikoli ne veš. No. Je pa za tisto našo kampanjo pa to lahko en pozitiven znak. Tako kot je bil pozitiven znak tudi to, da je Volkswagen se z nemškimi potrošniki oziroma potrošniško organizacijo, ki je pač vložila takrat oziroma ob koncu lanskega leta dejansko skupinsko tožbo proti Volkswagenu, začel pogovarjati in so potem nekako rešili ta problem za odškodninami. Jaz upam, ko bomo prišli na vrsto, da bomo tudi mi iz tega pač nekaj dobili ven. Je pa dejstvo, da take rešitve so zmeraj malo tako krute, a ne? Se pravi, tisti, ki kot prvo zelo dolgo trajajo, veliko teh ljudi nima več teh avtomobilov ali pa recimo neke dokumentacije o teh avtomobilih. Potem drugo, kar je pa, da dejansko bi morali biti nekako poplačani vsi potrošniki, ne samo tisti, ki se odločijo za neke tožbe in pa neke druge procese, ki so lahko zelo dragi, sploh pri stvari, kakršna je avtomobil. Ker nikoli na koncu ne veš, kaj boš dobil, ali bo res to, ali boš dobil toliko malo, da niti ne boš pokril samih stroškov sojenja oziroma tožbe. Hvala. Še kako drugo vprašanje? V redu. Potem se ti zahvaljujem, Boštjan, za predstavitev in odgovor. Now I'm going to switch to English, and I would kindly like to invite Anna Krajinska, emissions engineer from Transport and Environment, to present us with the answers of what do we need to of how the new Euro Standard 7 should be in order to ensure that the emission reductions actually happen on road. Anna, can you hear us? Yes, I can hear you okay. Can you hear me and can you see my screen? Yeah, we can see your screen and we can also hear you perfectly. Fantastic. Oops, sorry. Can you see the tab with all the names on it? I'm just going to try and get rid of that. Sorry, my mouse isn't working very well. So thank you very much for having me here today. Firstly, I'd like to start with the reasons why we need a future Euro 7 emission standard. Now, the reason for that is that while in the last 2 years, basically a new level of emission standard has been introduced for passenger cars, known as 60 temp and 6D, which introduced real-world emissions testing, both for type approval and to check how vehicles perform on the road during their lifetime. What we found is that when you look outside of the conditions that these on-road tests cover, the emissions still exceed legal limits. So if we look here on the left,
This was a study done by Transport and Environment last year, and we looked at particle emissions during real-world driving on tests where a diesel particulate filter cleaning event takes place, and we found that on every test, particle number emissions exceeds the legal limit by more than double in some cases. And then here on the right, what we see is testing that was undertaken by the European Commission's Joint Research Centre. And when the vehicles were driven outside of these on-road testing conditions, the emissions of nitrogen oxide and nitrogen dioxide were still above the legal limits. So while the latest vehicles comply with the emissions regulation within the narrow boundaries of the testing requirements, they still exceed the legal emission limits outside of those. Now, at the moment, the Euro 7 process is still in place, is already in place. This is going to be a new standard for cars, vans, trucks, and buses. In this presentation, I will only talk about cars, but we have published a position paper that's available on our website online that covers all 4 vehicle segments. And currently, we are in the process where a consortium paid for by the Commission is undertaking research to see what tests and what regulations are necessary to improve the emissions regulation in the future as part of the Euro 7 standard. A public consultation is likely to come sometime between June to September of this year, but that really depends because there have been some delays due to the coronavirus outbreak. And the actual legislative proposal, a draft version, is expected in late 2021, but that may well be delayed again because of the coronavirus. And then we're really expecting Euro 7 not to be implemented until about 2025 at the earliest, but it could really come much later, and that really depends how quickly it goes through the legislative process and how much of an impact the coronavirus will have on that. So in the next part of the presentation, what I'm going to present is what T&E thinks will be necessary to be included within the new emissions regulation. So firstly, we think that Euro 7 really needs to be the last emission standard for cars, vans, trucks and buses before going to 100% zero pollution vehicle sales. Because we think that the new Euro 7 standard must be aligned with the zero pollution ambition of the European Green Deal, and it really must be aligned with the goal of net zero greenhouse gas emissions by 2050. And to achieve this, Euro 7 really must provide a clear roadmap to achieving 100% new zero emission cars by 2035. And the way that we would like to have this mapped out in Euro 7 is that initially there will be a reduction in 2025 of emission limits, to the lowest possible level based on the best available technology being employed. And there will be a further reduction of this in 2030. And then as of 2035, all new vehicles that are sold must be zero emission, and that includes buses and trucks that are smaller than 26 tons. And from 2040, any vehicle, and that includes trucks and buses larger than 26 tons, must be zero emission also. So really Euro 7 must really embrace that zero pollution ambition of the Green Deal. And it can't just be a small incremental improvement in emission limits. And really what we think the key areas to approach as part of Euro 7 is that
all emission limits have to be fuel and powertrain neutral, because at the moment there's exemptions on what limits apply to, for example, compressed natural gas and liquefied natural gas vehicles and port fuel injection. We think this is no longer acceptable. We don't think this is acceptable, and emission limits must apply to all vehicles uniformly. Emission limits really need to be decreased as low as possible, as soon as possible, and emission limits must apply to all pollutants that are harmful to human health and the environment. At the moment, only a very limited number of pollutants is regulated. And limits need to really be respected whenever and wherever a vehicle is driven, including events such as LNT and diesel particle filter regeneration. And those limits must really apply throughout the whole lifetime of the vehicle. At the moment, vehicles only have to comply with the emission limits for 100,000 kilometres or 5 years. And we know that across Europe, and especially in Eastern Europe, cars are on the road much longer than that. So really for cars, the key improvement that needs to happen to the tests is that the on-road testing must really cover all the different driving conditions that occur on the road. At the moment, the testing involves quite narrow temperature boundaries and also quite narrow boundaries of how the vehicle is driven. If the vehicle is driven quite fast, quite dynamically with a lot of accelerating or braking, that might not actually be covered by the current regulation, and that vehicle is then allowed to exceed legal limits. So I really think that there should be no boundaries on temperature, altitude, the amount of altitude that you can gain, or driving dynamics, or in fact an upper speed limit on the motorway, because we know that in some member states people can drive much higher than the upper limit at the moment in place. And then in terms of the different pollutants that we think need to be regulated as part of the emission standard, there's a lot of pollutants that are currently not regulated at all. In terms of particles, at the moment there's a limit for particle mass and particle number, but the limit for particle number, which is really the most important when it comes to particle emissions, as it's the most effective at reducing particle pollution, only covers particles down to 23 nanometers. However, there's particles emitted all the way down to 2.5 nanometers. And what we found is that when you measure those very, very small particles, the total amount of particles can increase by more than 100%. So not counting those really small particles is really ignoring a large part of the particle pollution problem. There's also volatile and semi-volatile particles that are currently not regulated. These are basically condensed particles, and more of them can be emitted than solid particles. Acetaldehyde and formaldehyde, which are quite nasty chemicals, they're carcinogenic, are also emitted and not regulated. And nitrous oxide, which is a very potent greenhouse gas, is also not regulated. There's some pollutants that are only partially regulated, like nitrogen dioxide, methane, and non-methane organic gases. Those need to be efficiently regulated for all vehicles. And one of the key pollutants that is only regulated for heavy-duty vehicles but is emitted from petrol and diesel cars also is ammonia. And the amount of ammonia emissions in cities is actually currently increasing due to traffic because of the new emission control technology like SCR that uses ammonia on diesel cars to get rid of NOx, actually results in quite high ammonia emissions out of the tailpipe. So
we think that not only should this be regulated for heavy duty vehicles, but it should also apply to cars and vans as well. And all these pollutants must also be regulated on the road and not just in the lab, because at the moment only particle number and nitrogen oxide emissions are regulated on the road. And another key aspect really is to ensure really the whole lifetime durability of emissions for these vehicles. As I've already said, at the moment, checks on the emissions performance of cars in use today only apply for 5 years or 100,000 kilometers, and we know that vehicles stay on the road much longer than that. So we believe that the emission durability requirements really need to be increased to reflect the real vehicle lifetimes. And the testing required to verify the emissions performance throughout the whole lifetime of the vehicle must also be increased in line with this. We also believe that there should be an implementation of an extended warranty for mission critical components. And basically what this would involve is that if emission critical components such as a particle filter or a freeway catalyst aren't able to last the whole lifetime of the vehicle, then the manufacturer is required to pay for any repairs or any replacements of those. Whereas at the moment, once it's past your vehicle warranty period, the consumer needs to pay for that. And obviously that can be very expensive. And we also think there needs to be stricter type approval for replacement emission components to make sure that they perform as well or better than the original parts, because there's been a few studies by different organisations that show that sometimes replacement emission components aren't good enough to ensure that cars meet the appropriate emission limits. And then lastly, it's all very well improving the emission standards and lowering limits and increasing durability, but without finding a robust way to enforce this on the road, basically those improvements might not really happen in real life. So we believe that there should be improved onboard diagnostics to help ensure that damaged, broken or tampered vehicles are identified and repaired quickly, and they're not just allowed to drive on the road and pollute. There should be an introduction of onboard monitoring, so that basically measures how much the vehicle is emitting in real time for a wide range of pollutants, and that will basically help with monitoring of fleet emissions, but also identifying vehicles that are grossly polluting. Cities, member states and the Commission should really develop a harmonised remote sensing procedure and public database, so that remote sensing can be deployed to monitor average fleet emissions and really identify highly polluting vehicles, but also to restrict access to certain areas such as city centres for highly polluting vehicles. There should also be an improvement to periodic technical inspection to make sure that faulty vehicles or vehicles that have been tampered with are identified. And as part of all of that, all these market surveillance and in-service conformity testing should be made publicly available, so that third parties are able to use that data to really be able to look at the impact that the future emission legislation will have on emissions, and to see what else needs to be done to transition to really zero emission mobility. So that's really the end of my presentation. Thank you very much for listening. I'd just like to summarise with the really key takeaways from this presentation. So firstly, Euro 7 must be a roadmap to phasing out the sales of the internal combustion engine by
2035 at the latest for passenger cars and vans. It really must include all pollutants that are harmful to human health as well as the environment and the climate. And limits must be respected under all driving conditions and throughout the whole lifetime of the vehicle. So thank you very much for listening, and now I'm happy to take any questions that you may have. Oh, thank you, Anya. This was for sure very in-depth look at how the Euro 7 should be designed in order to deliver results. Does anybody have a question at this point? No? We have one. Matea asked a question. Maybe could you unmute yourself and ask it directly? She's okay. Basically, she is asking, just a moment, how is her old car worse than the new, bigger and more heavier car that is possibly diesel? Yeah, is it maybe better to still use her old car even though it's old and maybe has a higher has higher emissions, or is it better to buy a new one even though it's not, it might be heavier and bigger? So that really depends. In terms of CO2 emissions, there's not been much of an improvement in the last couple of years in terms of CO2 emissions on the road. And I believe that ICCT is going to publish some research about that soon. In terms of pollutant emissions, that really depends on the vehicle. Obviously, an electric zero emission car is the best. There is a database called the Aqua Air Index, and it's run by Emission Analytics. And there you can look up the different on-road emissions performance of different cars. They've tested ones that it didn't even have to be tested on the road. So pre-Euro 60, temp and 60. And on there, you can look at the individual performance of your vehicle if it's listed, and then make the judgment if your car is better or worse. I hope this answers your question, Matea. Yes, Tomasz? So, sorry, I missed the website. Can you please write it down in the chat? Can you do that for me? Yeah, sure. So thank you. Where is the comments? If I just quickly stop sharing. Yeah, if you go to the chat. Yeah, so it's Emissions Analytics. And I believe it's called the Aqua Air Index. And they've tested quite a lot of Euro 5 and Euro 4 vehicles as well, and Euro 6 pre-RD. So it's quite a good tool for seeing how different vehicles perform. There's both vans and passenger cars. Thank you. Any other questions? Well, if there's no question at the moment, I would like to thank you, Anya, for your presentation and everybody else for joining in the webinar. I'm sure if you have any questions later after the webinar is over and you want the answer, you can send it to me at katyusha@focus.c. And I can also contact you with the presenters today. Otherwise, if there's no questions, I would like to thank you all and have a nice day.
Hvala, Katjuša, srečno. Ja, srečno. Hvala, naslednje, lep vikend. Enako, dio. Thank you very much. Goodbye. Thank you, bye. Nastop moč, da